ngai thatu zong zong te chebele vek ole tun chum kan video chuan Iraq president lo ni to thin Saddam Hussein ate chung ko chunga thil thleng sang sang te kha kan in hovin kan thlir ho le dona video te abula chang atop thlingi min lo thlir sak le theu donia kan share theu angin Iraq president lo ni to thin Saddam Hussein kha mitum ru le lulul tak athil tum le athil ti du zong chu theitop chua engdang ma ngai to lawa ti hlotlen tum ngar ngal zel ani a ma se in phasan ero chu angai thei der lo thung ama bum tu emo phasan tu emo te chu chwangai mi ulavin ama le chin te ngei po ni ma se zo anei ngai lawa hemi wang tak hian amak pa te pathni thina tur po kha thu a chwata hial ani kha te chuan chung amak pa te chu afanu te pathni rajati le ranai te pasal ni in hetia amak pa te ati hlum tir hnu hian afanu ten an shat nuwa anom dan chu makpo kan ti viau ngein arin om ani anpa sadama athi hnuwa khan afati ho hi jordana chuan la chen chhun chom ringin herama hian ton thlengin an la oma annun chu hausakna te nom sakna te nima se chumi kara chuan sheom ti na te le rin lo deuh anga thil thleng chu a awm boka te chuan he video a hian engtin nge an chung ko a har sakna te chu an paltlanga ramdanga engtianga omnge ani ti te le an hming a than chhun zom dan te chungchang te kan en hodona hei mai ba ka Saddam Hussein atunu chungchang te kan en ho bokanga ani hi a mel thata wanga lar hat le hming thang ni in tuna pheichon hun nuam tak mangin amoina chu ala thor chauzel ni in an soi ani kan share cheu angin Saddam Hussein khan Iraq ram kha rawrum takin enkol ma se ani hian achung kwa chu angai sakba ka achung te hnai vai kha ram injel bolna akhan chanwo sang tak tak te acher tel hloma heta hian unau pa apian pui po ni lo chu intelligence lama how to ada in aka zen de chuan security force te an enkola tin afapa te udele ko sai de chu ama la thak tura bo sei ni in enkol na chaber ber don tir ani a amai ro chu hetiang tak hian an chung kwa hi ni hlo in ro pui via ma se an chung ko in kara chuan in thik na thalo le in mel mak na thalo tak chu a hlwar le thung sadamanu pui ma saber hi sajida til faini in ani hi sadamanu pui ma saber ani rungot lawa aka zeni tel bokin ani hian sadama hi fa panga ashin saka fanu pathum rajati rana ile halai te baka fapa pahni uda ile kosayate an tel bok ani te chuan sadama fapa te pahni hian lalna anin cholain afano te ero anpa thil ti theina le aro rel hnoya khan anlang ve chok chok ani tabera afano te jing a hian rajati chu aupa ber ni in ani hi aunau pa te kumsang ni pathuma US na be chuma ti hlum anni angkhani lovin wanei thlak takin adam chok hlo maya ma se dam chwaringo thi rajati tan hian ato khaulo anon chu ralmong theilovin ani hian an chung kotlak chhia dan chu a hmuveka anu a phe chuan a hmangai te chu chan ta vekin an rampo chu lo theilawa a chhuasan atul ta helmaya ma se hetianga ramdanga omchong po hian sadama thakal zel chu alavong sham sham thung te chuan Saddam Rajat Hussein hi kumsang khazakwa sumruk pariata bakta ta lo piangin ani hi an una wa chuan fa pathumna ni in aude mi pa pahni udai le kosai te hnuwa me chepiang ma saber ani a kan soita kang khan naw mi chhia pahni anei boka chutiang chuan president chungko atanga ron selian ani bok nian hemi wang hian rajati chuan wani na chashang shang adong ti la asol omlave anun po pon lama tanga alandana chuan anuamin adonga piang chu ani mai china ma se ahlim omlam ringo chu ani vek thei bi khaulo rajati hian thil tam tak chu ati ve theilo china in khwa khir chun chu azom ve ngai tlat mai ama rajati ngeina asoidanin ano panlai chuan anun chu ahlimin thilpa ngai taka awm thin thole chung ko hlim tak anei thute asoya chu mai ba ka chung ko hlim tak nei no le pa le a u le nau ti ne na hlim taka an kho sak tho hi asoi boka chu mai ni lo heng hun la ya politics lama har sana te le boina te chuan anon chu ala hmong don ti po hi shelo om hiala la omin anon chu mi pa ngai nun ang mai ni in alang hiala hetia angai to alet po hian apa ne na sanga an man lai te
sakor chung chuan anjir don dile tui chen azir lai te po chu telin henga hian apa Saddam Hussein khan angai to ba ka aveng him rang thina chutiang chon ram in jail bolna a Saddam kha a hla omin a ti bai om viau na a in lama ero pathatak le ngai na tom tak ni in a fano te hi a hmangai hle thin ani le chuan rajati hi aunau pati hnai bir tu ni in a bik takin anau pan lai deuh phei chuan me chezinga au pa ber ani bok nen a umi pati hi a in fiam pui hel thina an u te ti dan le khosak dan te chu lauzir ve zel thinin Hussein chung ko hian mi pati hi anin elna sa thei em ema ma se hi mi kara hian rajati chu a u te hian an vek him thahle thung chu mai ba ka an chung ko hian in jail bol na fil tak omin an senior dan in dotin an thu le thulo po alang cheng hle a rajati po hi an chung ko chuan me che fo po ber alo ni bok nen hemi wang hian ngai hlut po a hlo viawa chuti rwal chuan apa kha minol puina an ria dana iro a hla omin aro rum hle ni kha ma se ragadi ve thung chuan apa ina thinrima avin bakha a hrangai ho lo thung nau pangnin hlei emo puyan soi emo ani puin apa chuan a ho ngai lo tho chu soi ve tlatin a umi pa patni tinena a changa anpa chhun muthilaya anin ti boi thin tho chu soi chhuak hial bok ani ome tum khat phei chu apa Saddam Hussein chu a chhun mu hi lai ron harin thinrim ti sha takhian in chung tang chuan lo chuka ma se rajati chu ron enin aron nui sei ba ka alu bukhmatin akal le tak tho a sei bok ani heta a soi zel dan chuan a u te chuan hetianga boina an siam hian anpa chuan a shem thina ma se ani ero chuan apa shemna chu a to ve ngai lo thu soya amai ro chu anun chu nomin khosa theile ma se rajati chu pon lama apa nen emo a chung te dang nena an chuak hi hmu tur om mangai mi alawa tin Saddam Hussein ate chung ko hian me chia te chuan politics a tilvena an ni lawa me chedang ero politics a hian tilve le theiloin anu po khan sarkar in jail bolna khan ti thei ani lawa chutiang chon Saddam fanu te phe chu anin rol ve lo shim shim ti na ni chu anhu zela rajati po hian telchak na chon nei lo phate hialin an chung ko a mi pa thil ti thei tak tak te kara chuan a him hle ni in ai sheboka ma se in dauna in anau pan lai nun chu a khoilo thei ta bik chong lo kumsang khazakwa somriata Iran le Iraq te in dauna kha rajati hian a hri chiang hle maya heti lai hian school no pang mai lani in dauna thom le har sanat sang sang alo thlen khan an chung kwa chuan in dang him zoka anin son ta hial bok ani hei mai ba ka heng hun lai tho hian tum khat chu borok thalo le chuan lam atam ema wangin rajati chuan school kal adu lo tlat maya ma se apa sipai form in thomin a fanu school kal du lo hmu chuan ron fuin school kal chuan a thian te po ina ama kal tlanga huai sena an nei tur thu te aron shilba ka an ramta na apoimo ziale athil ti na ngong ani zia thleng hian aron shila tin sadama hian afanu mai ba ka hian afa ti panga na nam hmangai na le huai sena chu an no pan nai tang hian an ril ro chuan atu veka ma se president fanu ani na le anom chen ve theina chu rajati chuan a hlo chhodon ba ka anun chu nasa takin ain thlak don tatlat mai chu anun in thlak na chuan in nei na te in phasan na te le har satna namen lo to tor chu ro nei chawin chu chuan alo hmuak imo ti mai tur hi ni a te chuan kumsom pangami chaw ani lain raja Saddam Hussein chu pasal nei ani ta der mai an ram chunga thuni na chel tu te chuan in chung khatnai waite in nei tir hi an war im ema a chan po hetianga in nei na hian an lalna le an thuni na chu hun engma chen a chel thei pha do ni nan nga ya ma se rajati soidana chuan apa Saddam chuan afa te chu tu ma nei tura ati lui lo tho sein ama chungchanga po adu thlanna nge ani tho soya te chuan chonhulama apa chuan a chhun mo chu dim te ron kai thawin a khumtlanga chuan ron chhuwa chuta chuan apa chuan mi tu emo in nopuya an nei du tho aron shila chuta ama ron nei du tu hi Hussein Kamila Saddama security zinga officer lian tak ani nge ani chutiang chuan me chedang anglo takin rajati chuan du thlan theina ani tlat mai adu chuan in nei tur somna po chu apum theya adu lo ni pu in anol mai theidon tina ni chu ma se hemi a hian apa chuan apom pui angai ve thung te chuan rajati nupui nei rondil tu Hussein Kamila hi
Sadama security poimo tak mai ani a Sadam nen po hian anin zomna a tha in anina po choi hian a chong kai fo to a heng hun la ya Kamila akal fo tang hian Rajatinin anin kara boruak chu lo om chawin Rajati chuan kumno pangte lani ma se Kamila chu angeina ema chung anin kara thil om chu anu po in lo hri beta batin mi ti po in an lo hri chho beta zela anua phei chuan president lal chung ko a thil thleng chu mi te ti tuiber ani chhota ani ma se atira mi te chuan ama anga no pangin anu ti angrwal Hussein chu anei du anjing lo zeta amai ro chu voi tam tak Hussein ming arik ta ka chuan Rajati po chu alaka chuan amin veta anima na hemi hnu rei lo te a hian ani nei ta nge a heti lai hian Rajati hi midil kum thumna mangzau che en Rajati chuan a zerna chu chhunzom atum ro hle maya ma se ani nei hnu a pasal chuan ngei dan dang nein ani chuan Rajati chu inlama zer chu remti na ani lo na in skula kal ero chu a phalta mi alawa ma se hetia atina chan hi hriat mai ani lo thung alandana thik na awang emo sa khoti dan pa nga in emo ani po in anopui chu a hmu thei china hian om turin adu tu tlata ma se Rajati chu milulul takni in a zirlai chu zo shama do a ti chuan hetia atum ema wang hian atopa topa chuan a graduate theite shamani ome chuti rwalin a pasal Kamila ero chu mi thunun nuam ti mi tak ania ma se hetiang mi zia anei chung po hian Rajati chu a hmangai veuloya a chung te po hi ati thachinin Rajati po in anuna hmong thazong hian anei ta hiala ti chuan ram pakhat sepai enkol tulian ni ta chuan Republican ka chu din chawin hemi hnu a hian military industries sa minister ani ta hial bok ani ti chuan hetiang din hmun sanga aum chung po hian Kamila chuan anupui thuron chu ala thiam ema a chan po kumno pangte ni chung hian Rajati chuan thutluk na fing tak tak alo nei thin wang ani a ma se hetia anin hmangaina le anin kar tha om taka alan lai hian anin kar a chuan har sana chu aum be tlat mai Rajati chuan a pasal chu a thik tho a chhiat zia tho le engma thik tur a om lo chung po a angai to na hmanga angai ati that lo chang atam hle ni na soya hemi wang hian anin kara po in hona chu a chuak sing hle ni ome ma se Rajati po chuan a pasal chu a haun sa ve veu thin thowa chutirwal chuan an pahnih hian in hau veu thin ma se atopa chuan hlim le nui chung hian an di top le tho thin ani ma se hetiang hian a pasal hi hmangai veu ma se aril ruwa chuan apat loktu an om ho lo Rajati soidana chuan apa angai sana chu anasa ema a pasal nen chuan khai khin po a khai khin theilo hial mai chutian chuan apa nena anin somna hi a pasal le a fati nena anin somna aima a nge jok thole apa chu arin hle thu soya ma se chu apa arina le apa nena anin somna nge tak chuan anun chu aron herdang lam don tatlat mai chuti rwalin atun din hmuna ero anon chuan wane ina le ni hlo na hlir chu achanga anrama thil ti thei tak mai pasala nein anon po chu anom hmel ema ma se he anun dan phung hi hunrei lo te chuan danglam na kong zo tir to ani dona chu thil thleng chuan anona hlo thona nasa tak ron pe in chu chuan iraka omngam lo tur hialin lo thona ani zui pha don ta ani kumsang kha zakwa samkwa panga aloin her so chuan Saddam Hussein le amak pa Hussein Kamila ti inkara chuan har satna om tatlat mai chuti lai mekin Kamila la anram chunga chuan thil ati thei to phiana anrama sepai polian Republican ga ta hauto ni in military industries lama minister ani boknen Saddamatan po mirin tlak tak anga ngai ani to a ma se anin kar iro chu a setatlat mai Hussein Kamila chu ramchung rawrel tu atan chuan alian chaktama ma mai hian alangta a chutia aro puina thang chaklu tukta chuan lalna changte mi chu ti kham chawin arin omlo na tho chu soi atam ta hle maya hemi wang hian Rajati tan po tulama chantur nge hria thiam chu harin apale apasalin kara chuan thlantur chu aneta a Rajati chuan apasal chu irakrama chuan apa thinrim na in a thina tor aro man ngei don ti chu a hri chiangin ramchunga boina chu a thlen po aring hle a le chuan a pasal thutluk na chu pompuin boina nasa jok a thlen lo nan irak chhuasan chu a tikluta a hetianga anti chuan har sana po chu an chingfil theidonin a hreta ani ma se a pasal mai ba ka hian
ama le afati po chuan ram chu an chho san ve nge angai dona hei hi rajati dan chuan thil har sa tak tur ani ome a chan chu a pian le a seilen ram ni in churama chuan nuam sa le ropui takin a hun a manga chu mai la ni lo ven him na thale chanwo po ropui tak nein a hun chu a mang nuam mi mema ma se to na ero chuan an ram chu a chho san angai ta si chu chapa hetia a chho san tur hi ropui taka chho san ni lovin ramta na misol nu pui ni in a chho san don ti na ni chu ti chuan an chung kwa chuan an ram chu an chho san hnuwa Jordan lam chu panin chu ta chuan Lal Hussein a chuan thatakin alo mi khwala ma se hetia thataka alo dong song chung po hian rajati chuan nuam ati lo mai ba ka sheom ati in aram nge apian na anu le apati le a unau ti kal san chu sheom ati em ema tin Jordan a chuan ain ngai mi khwalin ani chuan Iraq bak chu ram nei ni in ain shilo hiala ma se he a kho har na ringo thi a ton tur chu alo ni ho lo mai apasal Hussein Kamila chuan amana press conference nei in chota chuan thila soita a ma se he athu soi hi rajati chuan shiat pui lovin hetia a soilai hian rajati chu ina lo oma te chuan apasal thupang tur chu tv a lo enin chota angai dana chuan politics lam thila soitur anei ni chu aring maya ma se chutia thu soita ka chuan rajati chuan thil engi mo thleng tur hian angai to ta tlat mai chutia Kamilan a soizel taka chuan Saddam Hussein ro rel na chu a soisel taknik maya athu soi po hi CNN channel ani in September ni somni pakhat kumsang kha zakwa somkwa panga kha ani ngi a chuta athu soi tlang pu chu Saddam Hussein a soisel na ni a chuta a soisel dan chuan Saddam chu minister tele advisor thathem taknian ain huala heng ami thantila hi an thiam na awangle an fin wanglam ni lovin President Saddam Hussein du sakna an chana wang chau ani thole hemi wang hian Iraq pum chuan har satna ator thuwa soita a ti chuan he thuwa soilai hi anupui rajatina alo sha chuan mak ati in alo pompui lo em ema mi puiti hne na po he thu hi a pompui lo zia po atilang zui ngal boka ma se apui tur ang ero chu apui zauta si choti lai mekin Iraq ramala chuan he thil thleng hi an ngai thu tak le zwala Kamila thu soi an han sha thlom chuan Saddam ale a thui shwai te chuan ram phasana top kho kha chuan lo ngai ngal me in mitin mai chuan an ngai ne ba ka an mi le sa po chuan an ngai to lo hiala chu mai ba ka ama a ama do sakto te le sipai shwai to ro pui tak anga hretu te po chuan ram phasan tu a bak chuan an ngai te lawa tin Hussein chung kwa te po chuan an chung ko mi le sa po chuan an ngai to lo hial bok ani ti chuan he thila thlena tanga thlasari chung chu rajati le achung de chu Jordan a chuan la om taringin heng hun chung zong hian rajati chuan thil tam tak a hri ru ngi a chuti lai mekin Baghdad lama po an ma ni huat na le an laka thinrin na chu a so chhawia mai hemi wang tak hian Iraq mi le sa te chuan an chung kwa chu an tenin an honge ni a chuan angai ngit le boka ma se thil mak tak chu alo thleng ta thut mai chu thil chu rajati pa Saddam hne na tang hian an rama le tora somna an dong ta a he thila hria thian Kamila chuan chung ko in zomna a alaven the chu ringin ngai dam le pom le alo in be se ya tin thil apa ngai anga om le themei chu aring dewa chu mai ba ka ani he chu thil de swal sakya ni lovin Saddam hmanga em afanu pasal ani awang khan an chung ko in zomna chuan aven him themei chu aring bewa ma se rajati ero chuan apasal chu an ramalet le tur chuan a thlem ho lo thung hei hi a chan chu rajati chuan hetiang boin nei hi aning to ema an non chu pangai taka manve adu to in heng thil te hian aril ro ati ha ba ka ati chaw to hle a hei mei ba ka apasal le apa inkara du thlana siam re ngai te chu sheom ati ema he thil hi aning to in non pangai non the chu ain be se ema wang hian achung te po chuan an hmangai awang tal po a an pom le me chu a ring dewa ma se an chunga chuan enge thleng don ti reng hi an hre der si lo ti chuan kumsang kha zakwa somkwa paruk alo ni chuan rajati le Kamila te chu Iraq a chuan an ron hol eta a ma se heta hian ngai dam na le hmangai na tel lo ruwa hmana thatok tak ne na thangkam chu tongin chuta atira an ruwa hmana kha chuan thatakin rajati te nu pa chu lo boi pui turang khan anin soya
Mase Saddam Hussein le annoya ami le sa te chuan an pahnih tan hian thang an lo kam reng alo ni te chuan Iraq an thlen ve le hian Razati te no pa chu anin chen ta mia maya no pa in ti thiam la owanga in chen chu ni lavin Razati pa Saddam chuan a chen sang luita alo ni ani ngai dana chuan Kamila chu an chung ko mi ani to lawa a thil lo ti do te chu enga ma ngai to lavin anina a hriat ve dana chuan amak pa chu ram phasan to ramdanga anma ni soi chetu ni in angai ta mia bok ani chuti lai mekin Saddam ala chu ama phasan to te laka hian ami zia kha a che me ma a thinari min shenale ko nge nge adu ba ka atu te pa po ni se zo atum lo reng renga ma se heta athutlok na hi ama tia adu na chu ani bik mi alo mai anwa afanu rajatina asoidan chuan apasal laka shemna anle ko hi apa mi maldu thlanna ani mai pe alama hian an chung ko pumpoi thutlok na ani thu sein za omna lam thila an ngai thu a soitel boka in Iraq chuan in phasan hi an ngai thu tak em ema in phasan na chu in ngai dam thelo thil ani thu sein chu thil chu Kamila chuan a chau chho thu a seita a te chuan Kamila thil te chuan hmong na tak nein heta hian ama din mun ati nia mai pe alama Hussein chung kwa chu ati ming che em ema chuta athil ti a ming chiat na tire tur chuan ama chuan thina chu ator ngai ta in chu a chapa ama chu ni lo hian na u nau pa Saddam Kamila po kha aboral ve angai ta boka ani po hi au nau pa te sui hian Jordan khan alokal ve ni oma te chuan Kamila nen chuan shemna in ang chu muta in Kamila ti u nau hi February ni somthi pathum kumsang khasakwa somkwa paruka khan ti hlum anita ani ma se an thi dan tak po hi thil soi chian omyo lawa soidan in anglo zul mai official report ina a soidana chuan anni pahnih hi security force te nena anin pek dul awang khan in kapin heta hian an boral thuan soya ma se mi puide chuan he thil hi thup moina mai mai ani an ti be tla thung te chuan thu soidan danga chuan anni pahnih hi in pakhata dot manga shroilu anni thu soin chuta chuan Saddam thu pek na awangin anma ni chung te ngein phubalak nan an thatan in an soya te chuan hemia hian silai ka hlum ni in chumi nuwa chuan an taksa chu hriat thei to lo tur hiala soi sakni in hetianga an tina chan po hi an soidana chuan midang ten hetianga ram an phasan to lo nana ti anni thu hi an soibok ani te chuan apasal te unaw an thi thu a hriat hian Razati chuan sheom ati em ema annuwa a soile dan phe chuan anator chu midangina an hriat thiam po chu ringlo hialin a hunlai ngai to phe chuan arak thlak hle taka chumai ba ka Razati hi kumsom ni pangami chawlani in fa panga ane wangin a changchiat lai takani a chutian chuan boina kalsan ain be sei thelaya apasal aboral tamai sile thokle khata afa te dana pa tor om ta silo chu abai vai tur sia chu kan ngai to thiamai ome ma se he thil thlenga hian Razati chuan apa chu adim lo thu asoi mo mai an thil ton rap thlak takawanga aril ru chu ana thule sheom po ati thu chu asoina sebiau na a ma se apa chu adim lo thu asoi thlat ani ome heti lai me khiana unaw no rana ipo khan athil ton ang bok hi lo tong ve mekin ani po hian Saddam Kamila chu pasala nein ani hi Kamila unaw pa kha ani nge nge a chutian chuan an pasal de chu an thi hnuwa chuan Razati ti unaw chu ni khathil thuwa mei thai ani ta der ani te chuan he thil thleng hian Saddam phatsana dam chuak anom lo te chu aron te chiang hle maya chumai ba ka ama thi sen som puite po Saddam hian azwa lawa heta hian afanu te pasal emo atu te pa emo ani na chu angai to mi alawa ama pasan to de chu azwa ngai lo ani top mai ma se he thil thlenga hian Razati chuan anon chu din mun kher taka aom zia chu ahra chiang so din apasal aboral to ba ka anon chu a chezau ta vek maya chumai ba ka hetia alandana hian Saddam fanu ang chawni to lovin apasal thina kha achung te atang ngein ani te chu mi soi zui zel tur ani don ta a te chuan ama kan sei to ang khan Razati hian apa Saddam chu apasal thina hian adim mi alawa sheom ati hlena in apa thutluk na kha aza sakba ka chung ko thilti ani awang khan angai dana chuan za omna chu akeng tel tlata thilti theina le rin omna akeng tel ni in angai tlat thung ani
chu mai ba ka rajati hian apa hi anau panlai tang hian angai sang ema chu angai sana chu apa atlak chet nuwa po khan ari lawa a chanchin hi a chezonga a soi ngai lo ba ka thindim le riluna tak hian apa thatlo na lai po hi a soi ngai lawa chuai a chuan ama a thalam chau chu angai to chuak jok thin alo ni amai ro chu hetiang tak hian a fanu hian ngai sangin ngai hle ma se sadama chungkwa chuan thil in thupro reng chu alo om ve tlat mai kumsang kha zakwa sumkwa pasari alo ni chuan kamila thi atanga kum khatna chawlani en chuta chuan rajati le anaw chu anma ani unaw pa ngi mai odaya chuan an ina chuan atan tir ta mi amaya hetia atina chan hi an soidana chuan rajati ti pani hian ama chu tha an tum ni in apua ma se hetianga thil om anglo lutuka apu na hi odaya mi zangai to chuan awm ve tla thung ani hi a deuh hlekanga ini in tharum tho mai a chen thina wang hian aum dan po hi ati om renga chuan angai the hiala hengti awang hian Hussein chungwa chuan tuma an himlo ti chu a soi the ome ma se rajati te chuan he thila hian inrol na pakhat ma an nei lo tho chu an suya chutirwal chuan an ma ni unaw pa nge na arin hel du da na tang hian an chung ko boruak chhia zia chu kan thithia mai ome ma se hedi chung po hian rajatin apa angai sana chu alare the haulo apa chu khovel pumin har sana thlen to nia an soilai po khan ani chuan apa chuan chu tiang chu a mu ve theimi alawa ti chuan kumsang ni pathuma khan US le a thopui te chuan Iraq ram chu ronbein heta hian Saddam Hussein chu paithak ani ta a hemi tum hian rajati le afa ti pangale auna mi chate chu Jordan lama tlan chetawatin Jordan a hian thataka lomi khwal ani ta a chutian chuan an nun chu chhezau ta vekin zan kha thil thuwa an rama lal angmaya omkha mi khwal anga chuan anom tamaya anpa ramla chu atluk chedan chu ramdanga tang chuan lo mu ve ringin anpa hi anne chuan anlangai san ba ka anla hmangai renga wang khan antwar em ema te chuan sadama paithak ani hnu kum thumna kumsang ni paruka khan antlan bo chunga shiom anti ber hun chu an thlengta ani hemi kum hian sadama chu man ni in kota anchal hnuwa thitura achung thu rel sak anita a kota anchal na hi TV a chwani in rajati de chungkwa chuan an chena amana tang hian anlo en ve meka te chuan December thakum sang ni paruka khan rajati de chungkwa chuan jinglama chuan TV chu lo en karin chuta chuan anpa Saddam Hussein a chung thu an rel tur chu shilok sa a lo en ve in khailum ani na tura chuan shwai ani a ma se Saddam ero chuan a hmai kho chu adula awangin a hmai lang bekin an khailum ta ani kha ti chuan hetia an khailum don lai thleng hi TV a chuan alanga ma se khai ani hnuwa hian TV a langlo thil thleng chu alar chhuak le a amai ro chu video chu rajati chuan en ve du lo thung a hnuwa CNN nina a soidanin apa thina chu en adu lo tho a soida mi a ti chuan Saddam Hussein chu Iraq mi za somli pariat lai tha anina thiamno chantir ni in he thil thleng hi kumsang kha zakwa somret pahnia thleng kha ani nge ke te chuan hetiang taka poi a khoya thi ani chungpo hian rajati chuan apa thina chu aza om tho ala soi mi amaya anua a soile dan phe chuan apa thina chu amoi lovin anna hle don ti chu a chiang im ema ma se he a thina hian ama le afa ti ba ka au naw ti le ama sadama mangai tu te dan chuan in chwana apek tho ala soitlat maya tin rajati hian apasal thina khan apa kha a homi alawa apa chuan pa ni na mai pe alama shwai to ro pui tak veng him to le chakna lan tir to amhu tho a soitlat maya he mai ba ka rajati chuan soi chunjom zelin apa lal chung zong khan Iraq an ram chu apa ngai tho le sa khwana a kalna po om lo tho te soin ramle namta ne mi poite ta na beltlak ani thu hi a soita bok ani te chuan hetiang khopa apa hmangai na le atran na hi shia thiam har mai theya ma se enkol chho ani nei na azir ema wang hian hetiang tak hian a hmangai tlat ni na lang heiba ka hian a seile na boro ka chuan apa laka rin om chu do thlanna ni laven ti ngei tur thil ani topa tin athu soile athu pek dekha dan ni in angai dan chu eng ang pu in dikloma se thil ti om ani ti angai tur chuan a thang lia ti na ni chu tiang chuan rajati nun chu apa sadamani na khan a phor nget em ema
he ani na hi a thi nuwa po khan adang lam lem lo ni na lang anon chungri la chuan apa chu a hlau em po ani theya chu mai ba ka apa du lo ang zonga aumani chuan apasal ang bok khan thi kha a hlau ani thei mai ngem chu lo po chu ama hian irak ro thap taka enkola rabbetu hi apa ni lavin apa chu ano panlai tanga mangai takle ngai sak taka enkol tu ani di in ala in bom chop ani hial mana ti chuan rajati tan chuan Saddam Hussein anuna chuan chungkwa thilti theina le rin omna chu ain zom tlat ni in asia a tin apa aza na le alaka arin omna chu atop thelawa eng ang po in boruak dang om ase apa chu ala chan tlat bok ani ti chuan apa thi hnu le au te mi pa pahni an thi hnuwa rajati chu official lavin Hussein chungkwa head ber anita a ani hian apa hming chu choilar le chu amo phona chuan ngai me in apa ro rel na chu zaum theang bera von non chu atum em ema tin rajati chuan apa child nei ani lai khan loya thaber bre chu roi sakin chung aloya roi de chuan theitop choin atop thleng khan khesa po khan an tang nge nge ani ti chuan rajati chuan apa ruang chu iamena kun engin bote chung phum sak turin angen ta hiala hetia angena chan po hi anram nge phum chu du vek ma se changrol pol de chuan irakha anla chhosan lo awang khan chulai mun chu athlang taringot alo ni a chuti lai mekin sadama chung then khati ero chuan anni na chu lan chhuatir do lovin an hming te an thlak ba ka an non chu arok theiang berin an lo hmang ta hloma ma se rajati ero chu heng mi ti ang hi ani ve holo ani hi chuan a hming thlak chu soilo mi poimit mo chuan la in lan fo zokin poisen taka atung chhothin ba ka apa thilti awang po khan ngai damna lam ai ma chuan apa asapozia chu alalan tir zo kham hammaya ti chuan kumsang ni somni pakhata khan rajati chuan TV a interview ma chhon in heta po hian apa chu wal out takin atan zia atilanga apa angai dan chu hoisen takin ala chan ngar ngar mai chu mai ba ka rajati hi miswal takfa ang mai khan omngai lavin anram irakina har sanale shiomna nasatak antor lai po chuan ani chuan nom satakin non thar zo Jordan a chuan alo tan tapmia maya Jordan sarkar po in amali afati tan hian ven himnati lo pe in har satna an to ngai to lo nan in kolna po alo pe thawiaw ni ome heiba ka hian rajati chuan anram mi le satin har sataka non an hmanlai chuan ani chu hausataka lo in vor thu thurin anuam theyang bera akhosak ba ka thilman tawle ro puite chu awar em ema chunga chuan dollar sang tam takin brenlar le thomhno te chu alei char chara chuta ama sha chang tu tina an soidan chuan rajati chuan poisa amana sa thole brenlar le nal tak tak ta chu ane thezel nin an soya chu mai ba ka thuama chu ane hi alalan tir lawa hei ba ka hian tere chu awar em ema anun hluya miro pui tak fa ani na kha lantir torin anal theyang ber hian ain che ati thei ome de chuan kumsang ni sompanga khan rajati chuan tlero ani de chu pho chhuakin heta a pho chhuana hi apa share jengna na ati ani ngi a heta atar chho zinga langsar ber chu lung ang pian zia tlero hini en rangka chaka siam ani a alaya chuan lunghlu ombokin he lung pian hi anram irak pian zia angkha ani ngi a heiba ka hian rajati hian apa ina alo pek to tlero te chu a hria theyang anga siam tharli in hengte hi an chung ko share jingnan chuan a hmang hial bok ani te chuan rajati ni tin nun dan chu anuam sa theyang ber hian a khati ila aswal omlave chutian chuan oluk taka ven himle cheini rengin jim thabi ka le beauty salon a te chuan a hun chu a hmangna sa thei hle a heiba ka hian Jordan rama plastic surgeon thaber hnoya chuan kal ringin hetia ropui takle nom sataka om thine hi mitam tak chuan mak an ti hle maya achan po asum lak lo na chu an shilawtlat aloni ma se tunge rajati hi ron chomta angte chu hria the ani shilawa chu mai ba ka hetia a hausak na mai pia lama hian politics a ain man na hi chian the ani lo boka amai ro chu kumsang ni pasari aloni chuan US ina an mi man do da zinga mi som parukna chuan alang phatatlat mai anu sa je kha som pasari na ni pha in kumsang ni soma khan Interpol chuan rajati man na to chu waran anon chhuatatlat maya hetia man tora waran an chhuana chan po hi
Rajati hian Iraka helpol de chu sumin apui thinin an soya mase he pone hi Rajati chuan apom lo hle thung pon lang taka a support na chu tuna Iraq sarkar na a huat wang nin an soya mase heng a soiti awang tak hian rin hel chu a kai pha zwal ta bok ani amai ro chu hetia Rajati haram chunga om theilawa a om lai hian a fanu Harir Hussein Kamile chu aron lar chok le tatlat mai Khowil rampuma chuan a hming chu a thang ta hle maya hetia a hming thana chan po hi politics lam ni lovin a hmel thatna le amoi wang so khe anima a heiba ka hian anu angbuka khosa sang le nei nung ani wang po anima na de chuan Hariri chu mi ti hmu do le en chak tak na te zelin event poimo tak tak Dubai le amana te chuan som le hmu ani ta zel maya heng fison event te ba ka hian Hariri hian party na ale in hmu khomna ta chuan a hun chu a mangna sa thei em ema chunga chuan a thatna le a moina chuan mi te chu a hip na sa thinin hetia nom sataka a khosaka wang hian a hming po hi atilar ne hle maya de chuan Saddam Hussein chu a ro relna a top to na in a thala bang te ro chu Jordana non nuam takin an khosata hlova a hming po kha an lakeng nung hle ati the ome heiba ka hian a Instagram account na tang rongot po hian aum dan nom sakzia chu alang the ome anu anglo tak hian engma ti shele ti chwa she anei silawa chumi wan chuan asum nei dan po hi shiat acha kom hle ani te chuan Rajati chanchina hian thil ti theina te rin omna te le in phasan na te atlengna sem ema chumai ba ka Iraq ram shwai to lu fanoni in hemi hnuwa atlan bona po hian non nuam tak chu a hmangta a mase aparo rel na ero kha chu alakal san ngai lo chutian chuan Saddam Hussein a thi hnuwa po apa hming hian a thati omdan chu ala khoi the hial ba ka a hnu a phe chuan atunu khowel hmu a hian aron in phole ta ani ole ngai thadu te enge kan ngei da ni vele oi khoi tu te an thla ti thlenga shimzel hi a tha kan ti em nge an nun ang hian om ve the me se kan ti jok in ngei dan te comment section nama in lo sei vele chhodon ya